بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alamды жаратқан Аллах Таалаға чексіз мақтаулар, пайғамбарымызға дүрүд дуа саламдардан кейін урматтуу мекендештерим, туғандарым, барыңарға Аллах Тааланың тынчтығын, рахматын, берекесін қалып саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам күндердің бірінде Жабраил періште маға келіп мындай деді дейді. Елестетің. Пайғамбарға вахи алып келген Жабраил алейхиссалам пайғамбарға қайырылып жатады, бірақ пайғамбарға болған қайырылуды маға сізге тиешелі деп түсінің. Пайғамбарға болған бұйрық, пайғамбарға айтылған сөз үмметіне тиешелі. Жабраил келіп пайғамбарға айтып отады, ал өзіңізге қабыл алың. Я Мухаммад, иш ма шит фа иннака майитун. Ей Мухаммад, қалағандай жашағын, sen bir gün ölesin deydi. O Gülmira, Elmira, Ayşe, Hadice, Abdüşükür, Nurüdün, sen de қалағандай жашағын bir gün ölesin. Hurmatlı ece қарындаштарым, ушул жерде отырғанымыз барыбыз biz tanығандардың 70%-нан көп өтіп кеткен. Tanығандарыбыздың 70%-ы бары өткен. Бүгін үйге барып тетрадты алып, өтіп кеткен қайнатаңыз, қайненеңіз, чоңата, тайне, тайта, подружка башқа жазсаңыз бір тетрад жетішпейді. Ошонча адам өткен болса, сіз, мен өтпей қаламыз бі? Сүйікті пайғамбарды Аллах Таала Құранда фа иннака майитун ва иннахум майитун. Ей Мұхаммад, сен де өліксің, өлесің, бұлар да өлушілер дейді. Бұл дүниеге тірек болса, пайғамбар тірек болып қалмақ. Пайғамбар алейхиссалам Жабраил келіп, ей Мұхаммад, қалағандай жашағын сен бір күн өлесің дейді. Ей бұжымдық ежелер, қарындаштар, қалағандай жашағын бір күн өлесің. Жаратқан астына бара тұрған күн бар. Берген өмірге жауап бересің. Ва ахбиб мен шит фа иннака муфариқу. Екіншісі, ей Мұхаммад, қалаған адамды сүйгін, бір күн ажырайсың дейді. Қаншалаған сүйгендерімізден ажырадық. Бүгін Алпеште өстірген, ақсытын берген енелерімізден ажырағандар отырады. Өмір жолдаштардан ажырағандар отырады. Тайне тайтасынан бардығыз бір күн ажырап қалады екенбіз. Бірақ еже қарындаштарым, шынығы жоғату кеді айтады, орды толығыз жоғату болды. Шынығы жоғату ажырашу өлім емес. Ал уақытылу. Шынығы ажырашу тілеге қаршы, сіз жаннатқа кіріп, Алпеште өстірген қызыңыз дозаққа түшіп қалса. Сізді өмір жолдашыңыз 5 вақ намазы менен жаннатқа барып, сіз дозаққа алсаң, бұл абади шынығы ажырашу. Бірақ бұл өлім, уақытылу, жашау, сынау. Ақыретте иншалла бару сүйгендермен жолығыз. Ва ахбиб мен шит фа иннака муфариқу. О ежелерім, қарындаштарым, бұл дүниеде кімді жақсы көрсең көргін, кімді сүйсең сүйгін, бір күн ажырап қаласың. 50 жыл бір балышқа баш қойған кейбірлердің өмір жолдашы жоқ. Кейбірлеріміздің Алпеште өстірген, оңға солға қараңшы, қаншалаған сүйгендеріміз жоқ. Вa'мал ма шит фа иннака маджзиюн бих. Қалаған амалыңды қыл. Қаласаң намаз оқы, қаласаң биле, қаласаң ушақ айт, қаласаң тахаджудқа тұр, қаласаң Құран оқы, фа иннака маджзиюн бих. Қылған амалыңа жараша, ертең Аллах Тааланың алдында жазасын аласың. Жақсылық болса жақсылығын көресің, жамандық болса қияматта жазасын аласың. Еже қарындаштарым, көңіл бұр. Қалаған жерде билегін, қалаған жерде тайраңдағын, қалаған киіміңді кигін, қалаған жеріңді жапқын, қалаған жеріңді ашып жүргін, бірақ 5 қабат кепінге оралар күніңді ұнытпақын. Бүгін қалаған түрді машинеде минерсін, бірақ тауытқа түшер күніміз бар. Ошондықтан бұл жашау ад-дүния мазраатул ахира. Бұл дүние ақыреттің егін зары. Жазында егін екпеген, өрігін жинабаған, шалысын екпеген, қышында қиналған сияқты, бұл берілген өмірді ақырет үшін амал қылбасақ, ертең ақыретте өкініп қаламыз. Ал жерде өте қиын болады. Ошондықтан пайғамбарымыз алейхиссаламға айтылған сөз кейін қараң.
Ya Muhammed, Muhammed Aleyhisselam ümmeti. O bucumduk jana bucumga koşlaydan kelgen eje karındaşlarım. Şaraful mu'min kıyamuhu billeyli. İmandın şarafat, imandı adamdın şarafatlılığı, kadır barkı, iyi şarafatlı adam eken deysiz. Şarafatınız kiygen sizin norkanız demez. Sizin atlas köynöңüz demez. İmandudun şarafatı kıyamuhu billeyl, tünkü namazında deydi. El uktap jatkan kezde, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi ve sajid, bendege jakın bolup sajda kıldınız mı? Allah'a en jakın bolup sajda, bendenin Allah'a en jakın bolgon kezi sajdada deydi. Tireke karşı hazır kebirlerimiz 30'a kirip sajda kıla lekbiz. Kebirleriz 50'ge kirip anan deybiz. Oğlum düyleyin, nevre toyuklayın anan deybiz. Kim kepildik bere turmat vece karındaşlarım? Esingnin barında eteğinde cina degeni, men kelip jönökö süylöp ketpeyin, kelingizler. Uşul wagtylуу saatda imanыбызды oýgotolu, ahiretibizdi oýloýlu. İmandudun şarapatym ne deyken? Menin jolugum anday, meninki imanday emes. Sizdin emeňiz, şarapatыңыз tünkü namazыңızda. Elder uktap jatkan kezde başkada başыңызды koyup sajdada. Urmatly eje karındaşım, kede kızыңızga juuçu kelbeyt, kede perzenti bola albaysız, kede üyüňizde köýöňizde içkilikten taşlata albay jatasız. Balışka başыңızды koyup kaygırıp iylamaň. Balışты jaş kagızgandan hiçbir paydası yok. Közüňüzdün jaşın jaynamazga agızın. Bugün tileke karşı köpçülüğümüzdün her cumada başımızdan navuluşka deyiz mi? Ha? Balışka koygon men ne deyt? Oşonu almaşıp turasız kirleyt. Kebirlerge öskürüp tutulup ketken. Biroq jaynamazlarımız jaňy bolup turat. Jaynamazlar tutuluş gerek. Jaynamazga köýröktür, oşol jerde köýrök sajda kılış gerek. Biz emne üçin köp jatabız da. Uktayбыз. Ahiretde oýlaboýbuz. Wa izzu istignahun nas, imandudun azizligi, kadır barkı, sıylıuluğu emnede? Bendege muhtaç bolbogun, kolundu bir bendege uzatma. Bendeden sorasan kaynataň mı, kayneneň mi, küýöňden soray berseň de jaman köret. Biroq Allah Taala'dan sorabasaň jaman köret. Kolundu kimge uzat? Jaratkanga jalbar. Kudaydan soragın. Allah Taala bendege en jakyn. Allah Taala soraganyňardy beret. Urmatly eje karındaşlarım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir çölde jürgen, toğda jürgen, mal bagıp jürgen, ilim silimdi bilbegen biröw keldi da aýtdy: "Ya Muhammed izni ve awjiz." Muhammed maga osiyat aýt, biroq kıska aýt dedi. Az sizlerde abşükür damla bucumga kep kapsız. Kıska nuska nasihatyňyzdy aýtyň, oşa bizdin kulagybызга kümüş sırga bolsun diýip turgan bolsaňyz, paýgambarga kelip aýtdy: "Ya Muhammed izni ve awjiz." Muhammed maga kıska nasihat aýt, paýgambar aýtdy: "Femen ya'mel misqala zarratin hayran yara." Kur'an'da ayet. Femen ya'mel misqala ve men ya'mel misqala zarratin hayran yara. Kim bir kıpınça künnün şoğul alsa üydüňizdi şıpırsaňyz eme körünöt go. Oşo künnün kıpınçılığınca bir jakşylyk kılsaňyz kıyamatda Allah Taala'dan alasy dedi. Femen ya'mel misqala zarratin şerran yara. Kimde kim? Ve men ya'mel misqala zarratin şerran yara. Kim bir kıpınça jamandyk kılsa kıyamatda jamandyktın jazasyny alır. Femen ya'mel misqala zarratin hayran yara. Kimde kim bir kıpınça jakşylyk kılgan bolsa kıyamatda soğun tabat. Kimde kim bir kıpınça ve men ya'mel misqala zarratin şerran yara, jamandygy bolsa Kudaydan jazasyny alasy. Hurmatly eje karındaşlarım, bir 2003 yıldары İslam Nuru degen gazetede benim bir makalam çıkardılar. Makala Abdüşkür Hacı Ayşa'nı kantıp ilatdı. Ayşa emne üçün iladı. Al Ayşa degen bir makalda aytılgan nerse. Bul makal emne de hurmatly eje karındaşlarım, biröw kaza bolat eken. Namazını okugan, orozasını tutkan, umrasıga bargan, jakşı dinde jürgen, körgen adamlar bari jakşı. Kaza bolgondan keyin jakındары түшүндө көрүp соода кылат экен, базарга чыгат экен. Түшүндө көрүп, "O Kudayдын кулу, Allah Taala sağa kандай mamile kıldı" dese, "Allah meni gazabı menen, kары menen kabul aldı" deydi. "Allah rahmat nazarı menen meni karagan jok" deydi. Emne üçün? Sen namaz okuyt eleň, oroza kırmayt eleň, zeketиңди beret eleň. Emne üçün dese, "Perişteler maga mınday dedi" deydi. Emne üçün sooda kılgan keziňde tarazının üstündögi çaňdy
арчыбастан тартат элең бирөөгө буюмду дейт. Кур'ан-ы Каримде 114 ая бар. Канча сүрө бар экен? 114 сүрөнүн экөөсү вайлун деген менен башталат. Неден башталат экен? Биздин баткендикте вай дейсиз го? Вай дейсиз. Вайлун дегени дозоктун өрөөнүн аты. Дозоктун бир терең чуңкуру, Кудайым бизди вай өрөөнүнөн сакта дейт экен. Дозок өзү. Дозоктогу бир өрөөндүн аты эмне экен? Вайлул лил мутаффифин. Дозоктун вай өрөөнүнө түссүн тараздан алдагандар. Аллазина изактала линнаси ястауфун. Качан бирөөлөрдөн алганда грамм менен так өлчөп алат, метри менен. Ва иза калухум вазанум юхсирун. Башкаларга бергенде таразыдан, өлчөмдөн урдап алгандар дейт. Бенден акы ушундай жаман. Шахид болуп өтсөңүз Аллах жолунда, кечегинде мекенди коргоп, башка болуп каза болгондор шахид болот. Дагы бири сүйүнчү. Төрөттөн өлгөн кыздарыбыз да шахид болот. Төрөт кездеги кыйналып жаткан эжелерден дуа алгыла. Ал кезде ал периштедей таза болуп калат. Төрөттөн өлгөн энелер, эжелер бул шахидтердин катарында кетет. Бирок ошо шахиддин да бир күнөөсү кечирилбейт. Барды күнөө кечирилет. Намаз, орозо, Аллах менен бенден арасында күнөөлөр кечирилет. Бирок бенденин хакы болсо, бирөөдүн акын жеген болсоңуз, бирөөдүн кийимин алып бербей койгон болсоңуз, тараздан алдаган болсоңуз, жерин басып алган болсоңуз, курут алып кел десе курутун жеп койгон болсоңуз, банданын акы кечирилбейт. Түшүндүңүзбү? Негизги маселебиз тарбия маселеси деп атабыз, а? Тарбиянын башаты бул эне. Эне деген мектеп, эне деген университет оңолсо коом оңолот. Энелер Кыргызстандагы бардык эркектер тарбия кылган силерсиңер. Келечек муунду тарбия кылган силерсиңер. Энелер бир колу менен бешик тербетсе, экинчи колу менен ааламды тербетет дейт. Чыныгында эне деген мектеп оңолмоюнча эч качан коом оңолбойт. Ким чөнтөгө курут салып келген? Мага бир курут берип койгулачы. Курдуңуз жокпу? Бужумда эмне? Сыйыр жокпу? Жеп отурлай. Мына эжирем бар экен. Айтканым бул мисал. Арабтарда фақиди шей ла юти, өзүңдө жок нерсени бере албайсың. Болгондо береттиңер да, туурабы? Эжебизде бар экен, мына энебизде бар экен берди, туурабы? Айтайын деген энеде өзүдө иман болбосо, өзүдө Кудайдан корку болбосо, өзүндө адеп ахлак болбосо балдарына бере албайт. Өзүңдө бар нерсени бересиң. Кудай рахмат кылсын. Мен апам 3 эжели сиңди бир агалары барды. Кичинекей кездеринде 13, 12, 10 жаштарда жетим калган. Мектептин астанасын аттаган эмес. Тайтебиз, тайнабыз өлүп калган. Жетим өскөн, бирок бир университет бүткөн эмес. Гүлүбүбү деп атында жаза албайт эле. Бирок жерден жети күрүш терип жедиңби, Кудай сурайт, күрүш түшүрбө дейт эле. Ушакты баспа, көзүң көр болот дейт эле. Мына каршыңарда сүйлөп аткан мен ийгир еттим. Кээде жүнчүйратат элем. Апамдын отуруп алып, терилерди аштайт элек, үй шыпырат элек, кир жуат элек, баарын кылганбыз. Бирок апамдын бизге чоң берген тарбиясы, азыр атаң келсе айтам дейт. Атаң айтып коем, дагы апам биз атабыздын акасын ата деп чоңоюп, тергеп дадаң деп коет эле. Биз Карабак тажиктерге жак дадаң айтып коем десе коркот элек. Атабызды биздин арабызда өтө чоң, айбаттуу. Атанын сөзү сөз. Ишенсеңиздер, мына мен ушу 25 жылдан бери адамдарга маселе айтып жүргөн. Кызылетиңди жашыр, атаңдын алдында майкачан жең кыска менен отурба дейт эле, мен эркекмин. Бүгүн биздин аялдар, кыздарыбыз кандай болуп калды?
Атаңа айтам, атам өмірінде бір жолы Құда рахмат қылсын, şu қиығыны мындай өріп алып, шонымен бір ұрып қойған, башқа ұрғанда емес. Айтайын дегенім, сіздер мана ата-ене, атаны айбатты қылу, атаң баштабастан албағын, атаң қол ұзатмаса ұзатпағын, атаң бата қылбастан тұрбағын, атаң алайып қарабағын. Тәрбияны кім береді? Hazır енелерші, атаң айта береді дейді. Мана мен айттым мı дейді. Айтайын деген меже қарындаштарым, үйдің, тарбияның бұлағы башаты сіздерсіздер. Ошондуктан өзүңдө жок нерсени бере албайсың. Куранда Лукман деген сүрө бар. Не деген сүрө бар экен? Лукман. Лукман бул данышман инсан. Кээ-бирлер пайгамбар дейт, пайгамбар эмес. Лукманды Куранда салих инсан, Кудайга жаккан адам дейт. Кудай жакшы көргөн адам дейт. Лукман баласыга тарбия бергенде эмне дейт? Муну караңыздар. Лукманга кийин келем эстетип коесуңар. Умрага баргандар кол көтөрүлөчү. Ажыга баргандар кол көтөрүлө. Коркпойлу. Умрага баргысы келгендер кол көтөрүлөчү. Кудайым баарыңыздарга насип кылсын. Кээде караң да. Мен азыр жакын китебим чыкты жакында, Лаббайка деген, азыр басмада. Иншалла насип кылсын силерге да. 28-де умрага кетип атам. Кейинги группам 15 январда, андан кийин декабрдын башында. Лаббайка деген китеп чыкты. Мурдагы умра китептерди алсаңыз, жөнөкөй эле умрага барыш үчүн ихрам байлаш керек. Талбия айтыш керек, умрада таваф кылыш керек, Сафа Марвада жүрүш керек, чачын алдырыш керек, ушундай жазылган да. Мен китебин башында, о машалла, умрага даярдыңызбы? Даяр болупсуз, виза алыпсыз, паспортуңуз даяр экен. Үйүңүздүн алдында чамаданыңызды даярдап коюпсуз. Даярсызбы? Жок, сиз даяр эмес, бир нерсени унутуп койдуңуз. Ниетиңизди оңдодуңузбу? Bir эже чалат. Абшүкүр дамла биз умрага барганда гостиницабыз 5 жылдызбы, 4 жылдызбы дейт. Эжеге сиз адашып калыпсыз. Биз Сочиге бараткан жокпуз. Биз Анталияга бараткан жокпуз. Биз ибадатка умрага баратабыз. Ниетибизди иннамал аъмалу бинният, мойтке келиштен максаты эмне? Абшүкүр дамланы бир көрүп коёчу, кандай кийинип келиппи? Жок. Нурдун дамла кандай? Жок. Бетке келүүдөн максат ниетибиз, динибизден бир нерсени үйрөнө. Иманымды бир күчөйтөйүн. Жаратканга болгон мамилемди өзгөртөйүн деп. Умрага маселеге эмне кирдим эже карындаштарым? Кээ-бирлер айтат да ислам дини дейт. Аялдардын укугун тепсеп койгон, аялдардын кадыр баркын көтөргөн эмес дейт. Ажыга баргандарда, умрага баргандарда 14 кылымдан бери Сафа Марвада жүргөндө Хажар энебиздин жолун жолдойт. Бул Ибрахим алейхиссаламдан калган эмес. Мухаммад алейхиссалам кимдин жолу экен? Хажар энебиз. Эми карап туруң. Хажар энени Ибрахимдин биринчи аялы Сара. Сара менен 86-га чейин перзент болбоду. Кудайдан сурады, ыйлады. Сара карап туруп сенин артыңдан туяк калсын деп кызмат кылып жүргөн Хажарды алып берди. Хажар төрөгөндөн кийин аял кызганып баштады. Аялдын көңүлү эме болсун, көңүлүн көтөрөйүн. Алланын буйругу менен Палестинадан 2 айлык жерге Меккеге алып келип таштады. Каяка барыптыр? Жөнөкөй эмес. Ушу Сарадагы кызганбасын. Саранын көңүлү оорубасын. Баланы көргөн сайын дагы эме болот да, мен ушундай бала төрөй албадым, мунун баласы бар деп. Исмаилди, эмчектеги Исмаилди алып барып, бүгүнкү Меккенин айланасында эгин өспөгөн, дарак жок, тала 50-60 градус ысык. Ana şu ayrıca bizim Karabağ'ın daşları koşuğun daşlar. Makke'ye varganlar biledi. Yemi karan. Köyüsü taşta baratkan kezde Hajar bala menen ne dedi? Atası egin espegön, su jok bogon, çöl, el bol bogon jerge, japayı bir jerge biz demne taşta baratasın dedi. Karagan jok kete verdi. Ekinci yolu. Üçüncü Allahu amarak. Bu Allah'ın buyruğu dedi. Allah'ın buyruğu degende karap turup o Allah'ın buyruğu dedi. Kudayдын buyruğu men taşta baratam dedi. Ayaldın kүйөөгө жакшы кайрылууду үйрөнүш керек. Атасы bu Kudayдын buyruğu, şunu kılsak Allah razı bolобу. Денрежение кылбай эле коёюкпу? Ha bolду, Kuday razı болсо Allah'ın buyruğu olsa şunu atkарайын деп.
Palançı үйü жоқ, машинасы жоқ, қызым жоқ. Алланың бұйрығы, бұл имандуу жігіт, намазын оқыған жігіт, шуға берейік. Күйеуге де жақсы қайырлыш үйленіш керек. Кейін Хажар енеміз айтты Құранда, «Изан лән юдаййан Аллах». Егер Құдай бұйырған болса, Құдай бізді құл қалтырбайды деді. Нарақ барды дағын аялыға көрінбестен анан дуа қылды. Раббана инни асканду мин зуррияти бивадин гайри зи зар'ин инда байтикал мухаррам. Ей Раббым, Раббыбыз, қожайыныбыз, менің ұрпағым, менің өмір жолдашымды үйіңдің жақыныға, қайсы үй? Байтулла, Кабаның жанына, гайри зи зар'ин, егін өспеген чөл талаға ташта баратам. Эмне үшін? Ли юқимус сала. Намаз оқулары үшін деді. Эмне үшін екен? Фажал афидатан миннан наси таху илейхим. Адамдардың жүрегі еңсеген, жүрегі сағынған жер қылып қой бұл жерді. Кейін айтты, «Варзуқ ахлаху минас самарати, ман амана минхум биллахи вал яумил ахир». Жана бұл жердегі Алланың барлығына білгіні иман келтіргендерге түрді мөмө жеміштерден рызық қылып берді деді. Ушул жерде астына екі сызық менен сызып көңіл бұла тұрған нәрсе тырмақша қалабыз. Ибрахим пайғамбардың бірінші бұйрығы, «Ей Құдайым, егін еспеген, су жоғын, ел жашабаған, ен талаға, ұрпағым, өмір жолдашым, келечектегі балдарым ташта баратам, намаз оқулары үшін» деді. Намаз бардық жақсылықтың ашқылары. Намаз болған үйде, азан айтылған үйде бақтылы болады. Намаз Аллах менен болған мамилеңіз оңолған үйде бақтылы болады. Валлахи, Құдайға қасам ичем. Биллахи, Аллахның аты менен қасам ичем. Таллахи, Құдайға ант болсын. Бақтылуулық еш қачан бақтылуу бола албайды. Бақтылуулықты Аллах Тааладан алыс болған адам. Аллах менен болған мамилеңізді оңдабастан бақтылуу бола албайсыз. Ушул жердегилер баарыбыз топтолуп алып, келиңиздер, Сочиге умраға барабыз десек жарашабы? Умра каякта? Стамбулдачы. Значит, умраны каяктан издейт экенбиз? Хажды каяктан издейбиз? Бактылуулукту да Аллах Тааладан издейсиз, башка жерден издебейсиз. Аллах менен болгон мамилеңиз кандай? Эже карындаштар, миллион акчаң болсун. Короңуз толгон 1000 коюңуз болсун. 200 жылкыңыз болсун. 300 сыйыр уюңуз болсун. Кыздарыңыз, балдарыңыз сиз каалагандай болбосо, сиз эң бактысыз адамсыз. Бала чакаңыз, көзүңүздүн карайгы болгон балдарыңыз сиздин көзүңүздү кубантпаса, ал сиз эң бактысыз адамсыз. Ошондон Ибрахим алейхиссалам балдарым намаз окусун дегенден кийин айтты, буларга түрдүү мөмө рызыкты анан бер деди. Умрага барган адамдан биринчи балдарыбызга, "Эй Кудайым, шу кафемди ачып алайын, эй Кудайым мага дүнүйө бериң, эй Кудайым машинеге жетейин, үйдү бүтүрүп алайын" эмес. Умрага барган адам биринчи Аллах балдарыма иман тилейбиз. Балдарыбыз имандуу болсун дейбиз. Эми караң. Андан кийин умрага баргандар эстетип коеюн. Мен азыр ошо китепке жазгам. Ал жерде умрада жүрөсүн сен, бирок атанын батасын билесиңби кандай экенин? Бул Ибрахим баласыга дуа кылды. Атаңнын сага канча бата кылганын унутпагын. Аталарыбызга канчалык кызмат кылбайлы. Канча кебирлер айтат, "Дамла 1 жыл болду унута албайм". Сен унутпаны. Сен дайым дуа кылгын. Эгер көңүл бургула. Эгер менин ата-энемдин ордунда мен өткөн болгонумда, мен ата-энемдин тили дуадан кечээ күндүз токтобойт. Силер де элескиле, эгер şu өткөн ата-энеңдин ордунда сен болгонуңда, ата-энең кечээ күндүз дуа кылмак, сага окшо 1 жылда бир ойлоп койбойт эле. 40 колдун бүт эмес. Ата-энеге канчалык дуа кылбайлы? Биз аны эч качан акын эме кыла албайбыз. Ибрахим пайгамбардын дуасын унутпагыла. Умрага барган жигит дейм мен. Сен атаңды акыркы жолу качан акыбарын сурадың? Атаңа акыркы жолу качан белек алып бердиң? Атаңа акыркы жолу качан бир кучактап жытын жыттадың? Эми караң. Хажар энебиз деп атам. Көңүл бургула. Хажар энебиз апабыздай, карындашыбыздай баласы ыйлады. Бирок бир канча күн өткөндөн кийин суу жок. Алып барган талкан жок, эч нерсе жок. Баланы багайын дейт. Эмчектен эч нерсе чыкпайт. Сафага чуркады бала үчүн. Балам өлүп калбасын. Баламдын ийин токтотойн бара көтөрүп чыгып бараткандай.
Safaga çıkıp bir adam görünüyor. Bir canavar var mı? Bir suluk var mı? Yok. 400 metre elestedim. Çurkap Marvaga geldi. Marvadan karaydı. Ay balam. Oşol jerde eğer bir jırtkıç enenin karşısından çıkıp bir arıstan bu jolbors bu karşıdın arasında bir rızk bolsa oşoga da kol salıp barıp alat ene. Emne üçün? Bala üçün. Anan tapmadı. Marvaga Safaga çurkadı. Marvaga çurkadı. 7 jolu çurkayız. Bu Hajar enemizdin jolu bu. 7 jolu çurkaganda bul birok. Rıstı kede Batkenge düşösüz, bazarga barasız, targovi sentrге barasız. Rıstı izdep atasız. Birok Allahga tawakkel kıldığını unutma. Tayanganın kim bolat? Rıstı siz çurkagan jerden tappaysız. Tamekegesiz, başka kılasız. Örüp rıstını siz hareket kılıp su koyup atasız. Birok rıstını kim beret? Allah bererini unutpan. Siz sebep Hajar enemiz çurkadı. Birok kede aytasız. Azır men Batken bazardan payda tabam deysiz. Kede targoydan payda tabam deysiz. Kede gilem satsam, kede kurut satsam deysiz. Birok Allah Taala kalagan jerden, siz izdegen jerden bermeydi. Allah kalagan jerden beredi. Hajar ene Safa menen Marvan arası çurkadılı kelse açka kıynalıp iylap pıtırap jatkan kimnin? İsmail'din butunun астынан zam çıkıp ketti. Hajar enemiz çurkap geldi dagın. Çıkıp jatkan suudu sigip ketpesin jogul. Zammi top tol dedi. Ne deptir? Top dolgun dedi. Jakşı ayaldın atı emes. Jakşı ayaldın sözü dagı tübölü keçe estelik kaladı. Hajar enemizin sözü uşul. Mana zam degen kıyamatgacha aytıladi. Kereng emi Allah Taala berse sen hareket kılsan. Allah Taala berse rızkını alamga jete turgan çeksiz beredi. Hajar enebizge çıkkan zam kebirler aytadi ulamalar eğer zammi top tol debegende deydi. Bul Kaaba jerdin kindigi de turat eken. Alamga agıp ketmek deydi. Birok oşoga karabastan zammi de alamga bari kötörüp kelip atat. Man aytadi zamga osti begen barбы? Kol kötersinçe. Bar gele osti gensin Kudaymaş. Bir koşdan başka umraga bargan, hacıga bargan inşallah nasip kılsın sizlerge de. Karagla zam alamga ketip atabı. Bu kimnin emesi eken? Ayaldar kadir barkыңарды bilgile, jakşı ayaldın jasagan işi ele emes. Aytkan sözü de kalat eken. Mana men bilem şu bujumda dele. Kebirler bar bilet da palançı kembir kanday, ha? Palançı ejebis şunday perişte deymeyle. Oğuzdan bir jaman söz yok edi. Dayım batasın bergen başka kılgan. Jakşı bolun atak dаңkыңыз kalat. Estegenler sizge alkış batasın duasın kılat. Andan keyin emi aytam da oşu kitepte. Safa Marvada жүрген jigit. Umraga bargan eje karındaştım. Sen bugün 400 metr çurkap atasın. Barıp kelge bir 3 kilometrde çurkaysın. Biroq uşul jerde 3 jolu sen üçün apаңдын çurkaganын unutup estep koydun mu? Menin de sizdin de her biriңdin apalarımız bizdin den soğluğu üçün çurkagan. Biz uktavastan uktagan emes. Biz toybostan toygan emes. Bir jeri oorusa keçe samolotto keletabız. Arkabızda bir bala jötölüp atat da jaş bala. Biroq men atamın. Ata eneni sezminim. Kedi baldarың jötölsün. Şunu ordaga men jötölsem deysin da. He? Birөөsü aytat, azыр karındaş balasını kötörüp çıkıp ketpedi. Birөөsü şunday deydi. Enem men deydi, balamdı erkeletem, balamdı jittayım deydi. Balam uşunday şirindiginden deydi. Bir kelin aytadi. Ustaz deydi, men deydi. Apamdan soradı. Apa sen de meni şunu jakşı көргөнсүnbü? Özümdün meherimdin balama şunça köptügünün maga apam uşunday meher bergen emes de bişenbey kettim deydi. Bardığı ele uşunday meher beredi. Şunday meherimdүүлүк al. Mana Hajar enemiz birok umraga bardım deydi dagın. Apasıga bir telefon çalıp koyboydu. Apasıga bir palto alıp berip koyboydu. Az bagan 200 so'mduk joluk alıp berip koyboydu. Ayaldı jetelep algan hadise kelininizdi umraga bardım. Kelinden burada sen apаңдын alkış batasını aldın mı? Umradan sabak alabildin mi? Sen Safa Marvada çurkap atasın. Birok men üçün oşo jetim öskön apam kança çurkadı? Ha? Şal ekti, kurt karmadı, başka kıldı, tameki kıldı. Öz jebestен bizge jetiretile. Har biri uşunday. Turabı? Oşoga aytayын деген. Umraga barganda jön emes, oyttan sabak alış kelek. Enenin çurkagandыгын, enenin duasın, atanın duasın. Aytke barıp niyet oңдогон, emeden ötüp ketpeyin, negizgi tarbiya ne eken?
Tarbiyanın başatı enelerden başlanadi. Luqman suresiga kelsem, Luqman payg'ambar deydiler, keybiler biroq payg'ambar emas. Luqman Qur'oni Karimda Luqman degan surada balasiga nasihat qilmanda, ya bunayya aqimus sola. Ey balam. Arapça ibni deydi balani. Bunayya degani balajanim, balapanim degan so'z. Balajanim aqimus sola. Baldarga yaxshi so'z demak. Mening janim, ömürüm, kelechegim, arıstanim başqa deb. Mening o'g'lim. Ya bunayya aqimus sola. Ey balam namaz o'qi deydi. Anan tarbiyanın başat ne eken? Biz namaz oku deyiz mi? Mektepten kalıp ketesin, tur dep 7'de turguzasa, dozakka düşüp kalasın balam, 7'de turup namaz oku deyiz mi? 11 yıl sadık için, mektep için turguzasız. 2 gün namazga turguzmayısız. Uktap alsın, çarçagan deysiz. Jannatta birge bolgunuz kele mi? Бұл дүниенің азабы балаңызды көрбей қалсаңыз қанша? Ақырет үшін тарбия қылалы балдарымызды. Я буна яқимис сала. Балам намаз оқы. Бұл Құрандағы аят. Luqman surесі 17 аят. Ваъмур бил ма'руф. Жақсылыққа үнде шақыр. Жақсылыққа башқаларды да шақыр. Неге шақырады екенбіз? Ванха анил мункар, жамандықтан тый. Нас чекпеген, тамекі тартпағын, ушақ айтпағын, ғибат қылбағын, біреудің ақын жебегін, біреудің артынан күлбегін. Ekinci ayet esme kelip ketdi. Ekinci Kur'an'da vay menen baştalgan. Vaylul likulli humazatil lumaza. Allazi cema'a malen ve addala. Ekinci Kur'an'da vay menen dozoqı bolsun. Al humaza vel lamaza. Hamz ne degen söz? Şıldığında o. Bireudi şıldığında o, kantip şıldığında ayt. Palançının boyu kıska, palançının közü pütük falan, anda emes. Al hamz vel lamz degen bireudi közü menen undayt. Oturup al bizde bargan. Dep. Közü menin de albagan la men çüçü dedi. Ben neme kıl albayman çı? Kandet? Jaktırmağımda la menen çüçü yitip. Oşu Kur'an'da allamz ve lamz degen şu. Vaylun likulli humazatil lumaza. Közü menen, tili menen başkaldardı şıldığında işaret kılgan dozakı bolsun deydi. Ey balam namaz oku. Жақшылыққа чақырғын, жамандықтан тыйғын. Васбир аля ма асабака. Башыңа жеткен нәрселерге сабыр қыл дейді. Не қылабыз? Сабыр түбі сары алтын. Вала тусайр хаддака линнас, хадда бана жерде айтады. Біз не дейіз бетті? Бетімізді, бетіңді біреуге мүтіп көтеруе дейді. Текебірлік қылба. Вала тусайр хаддака линнас. Вала тамши фил арди мараха. Жерде манатып мақтанып жүрбе дейді. Ne qilib жүрбе? Qayqalab o'zing kela. Wala tamshi fil ardi maraha innalloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Maqtanchaq boy ko'targanda Alloh suymaydi deydi. Waqsid fi mashika. Yurganingda deydi, oxirin yur deydi. Ne yur? Kichipel o'rta yurgun. Qaratib tuflini kiyib olib men kelatarim, tiring tiqir qilib har kimga ema qilaverma. Voy palanchi kelatadi. Waghdud min sautika. Waghdud min sautik. Үніңді бас қыл дейді. Не қыл? Үніңді қиқыра берме. Кейін аятта айтады: "Инна анкара асват ла саутул хамир." Аллах жаратып, Аллаға жақпаған, өз жаратқан, бірақ өзіге жағымсыз нәрсе. Ең Құдайға жағымсыз үн ешектің үні дейді. Не үн екен? Ешекке ұқсап пайдасыз қиқыра берме деген сөз. Аял заты үйде көп қиқырбаш керек. Үнімізді керектен еме ташқары көтербеш керек. Luqman suresi 19 ayet. Ақлағы биік тұрат әрбір елдің. Несі биік тұрат екен? Ақлақ, адеп ақлағы биік тұрат әрбір елдің. Ақлақсыз, адепсіз адам бозат елі жерін. Қайсы елден адеп ақлақ тайып кетсе, ал елді жоғалды деп санай берген. Ел дегенде үйде амелесін. Адеп ақлақы биік тұрат әрбір үйбілін, әрбір ененің, әрбір үйбілөнің. Ақлақсыз бұзат, налат, жеткізет ата енесіге үйбілөсіне. Қайсы елден, қайсы жерден, қайсы үйден адеп ақлақ тайып кетсе, бұл адамды жоқ деп есептей берген. Қоғамдағы бір еме да.
Жакшынакай, салих, имандуу келин алгысы келгендер кол көтөрүлө. Баарыңар алгыңар. Жакшынакай, салих деген жакшынакай. Имандуу келин алгысы келгендер кол көтөрсүн да. Бирок эми ошол келинге татытуу балаңыз. Балабыз салихпи? Балабыз имандуубу? Бул коомдогу зулум бул. Сен өзүңдү да мындай күзгүдөн кара да. Сен ошого татыктуусунбу? Бирөө сага го намазхан, Кудайдан корком, бала керек экен. Келин керек экен. А балаңчы Кудайдан коркобу? Бирөөнүн акын жебейби? Эки күндө бир алкаш болуп турса. Үйдөгү курутуңду башкаңды алып чыгып сатып арагын алып атса. Не дейсиң? Ошондуктан урматтуу эже карындаштарым, ошо балдарды тарбия кылган бизбиз. Коомду андай-мындай дейбиз. Ошолорго бир жерде биздин катабыз кеткен. Тарбия кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп жөнөтүлүүдөн максат эмне экенин, не бол пайгамбар эмне үчүн келген? Суроо. Ха? Пайгамбар, мана менин Өчпөс өмүр деген китебим бар. Не деген китебим экен? Өчпөс өмүр, пайгамбардын өмүр баяны. Адам адебі барбы? Жоқ па? Өчпөс өмүр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны жазылган китеп. Ким туура жооп берсе ошого берем. Ислам динин жайылтуу. Алланын сөзүн жеткизүү. Муну азыр ойт мен эжемдин кызы отурат. Берип коюңуздар мөөлдө. Апам бир тууган эжеси болду. Жооп берген жок сизге мындай тууганчылык. Жо тууганчылык дегенде көргөндө апамды эжесин, апалар көргөндө эме болдум да, сүйүнүп. Ошого берип атам. Бирок пайгамбарыбыздын туура жолу. Суроо кайда коңуз Алла. Пайгамбар ислам эмне үчүн пайгамбар болуп жөнөтүлгөн негизи? Өзү хадисинде айтат да, албетте мен жөнөтүлдүм дейт. Болду, рахмат, отуруңуздар. Эч кимге бербейм. Могу хадисте пайгамбар өзүнүн кыска нуска эмнеге пайгамбар болуп жөнөтүлгөнүн мындай дейт. Иннама бу'исту ли утаммима макаримил ахлак. Мен пайгамбар болуп жөнөтүлдүм, адамдардын жакшы адеп ахлакын толуктоо үчүн дейт. Не үчүн экен? Адамдардын, инсандардын адеп ахлакын камыл туу чокусуна чыгаруу үчүн дейт. Баарыбызда адеп ахлак бар. Бирок аны туу чокусуна чыгаруу ал башка маселе. Пайгамбар ошого жөнөтүлдүм дейт. Ошондуктан урматтуу эже карындаштарым, көңүл мен айткан сабакты балким сиздин имамыңыз каздамыл айткан эмес болушу мүмкүн. Эми караң, сиздин канчалык адеп ахлакыңыздын жогорлугу сиздин иманыңыздын ошо бекемдигүлө далил. Кимдин кээ бир адамда мисалы адеп ахлак өтө жогору. Жалган сүйлөбөйт, ушак айтпайт, гыйбат кылбайт, бирөөдүн акын жебейт, бегенеге карабайт, бирөөдүн малын эсептебейт, башка кылбайт. Сизден кимдин адеп ахлакы көбүрөөк жогору болсо, билип коюң, анын иманы сиздикинен бекемирээк. Эмне үчүн? Намазды Аллах Таала айтат. Инна салата танха анил фахша вал мункар. Албетте намаз күнөөлөрдөн, жаман нерседен адамды тыят дейт. Намазыңыз сизди тыйбай жатабы? Эмне үчүн кээ бирлер айтат? Мен намаз окубаган менен паланчынан жакшымын дейт. Биз намаз окуп, намазыбыз бизди жамандыктан тыйбай жатат. Намазыңыз сизди ушактан тыйыш керек. Намазыңыз сизди гыйбаттан тыйыш керек. Намазыңыз бирөөдүн акын жегенден тыйыш керек. Намазыңыз ата-энени сыйлатыш керек. Келиндер, намаз окугандар кайненен кызматын алкыш батасын алыш керек. Значит, намазда кемчилик бар. Сенин намазың жамандыктан тыйбай жатат. Орозо мисалы, орозо кармайсың. Орозону кармаган адамдар 90% орозонун 3 эле фарзын аткарат. Бир фарзы. Таң жүргөндөн баштап тамак жебейм, суусундук ичпейм деп ниет кылат. Биринчиси ниет. Экинчиси ошо суусундуктан тамак аштан өзүн тыят. Үчүнчүсү өзүнүн никестеги аял менен эркектин арасында болгон мамиледен тыят. 3 фарз. Шуну менен орозо кабыл болобу? Эже карындаштарым, орозону Аллах табарак ва таала
Kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. Takvadar bolуңар үчүн дейт. Эми караңда, көк чайыңыз, ашыңыз, курутуңуз, дамне оокат кылабыз, карточка кууруганыңыз, башка каныңыз, ошол адал нерселерден өзүңүздү тыйып атасыз, орозду. Эмне үчүн ушактан тыя албайсыз? Эмне үчүн гыйбаттан тыя албайсыз? Эмне үчүн телефондон, телевизордон арам нерсени карагандан тыйбайбыз? Адал нерседен тыйылгандан кийин орозо адамды адеп ахлакка буйруп, орозо туткан адам илгери айтат: "Тилиңди көрсөтчү, орозосуң" деп, Тилин чыгарса кургап калган агарып калса, орозо экен чында эле дейт. Орозо туткан адам сүрөтүндө болот. Не сүрөтүндө болот? Бирок ал периштедей болот. Анын колудан, тилиден, көзүнөн эч ким зыян көрбөйт. Орозондан максаты экен адеп ахлак оңуш. Намазында максаты адеп ахлак. Андан кийин зекет. Бейбечарага жардам бер, жесирге жардам бер, жетимге жардам. Пайгамбар айтат: "Ас-саи алал армала". Ас-саи деген Сафа Марвада жүргөндө саи дейт. Не деген? Саи деген араб тилинде тезирээк басканды айтат. Маши деп мына маши. Саи деген бираз катуураак. Ас-саи алал армала. Пайгамбар хадисте жесирлерге жардам берем деп чуркаган дейт. Вал масакин, колунда жок бейбечарага жардам берем дегендер дейт. Bu жетимдерге жардам берем деп чуркагандар дейт. Калқаими биллейл, түнү менен уктабастан намаз окуган сыяктуу, вассайми бин-нахар, күндүзү орозо кармаган сыяктуу дейт. Кошуна кол кошуна жетим жокпу? Көмүрүңүздөр барбы деп мешек көмүр алып берип койсоң. Светиге төлөй албай жатса билдирбей бар светиге төлөп койсоң. Келип эмеде дүкөндөрдө барго. Базарда бирөө сеткаңыз түртүп алсынчы. Өлүңдө отурайын деп дальныйды күйгүзүп маркет этпей койса, жете атасы калбайт каргышыңыздан. Хаждын максаты хажга барганда уят сүйлөбөйт дейт. Сөгүшпөйт дейт, тартышпайт, талашпайт дейт. Биздин багытыбыз бир, максатыбыз бир, кийимибиз бир, бара турган жерибиз бир, Раббыбыз бир. Бизди бөлө турган эч нерсе жок. Бардыгыбыз агайыныбыз. Африкадан келген, Америкадан келген, Кыргызстандан келген, керек болса кечебизге тополон кылган тажикти көрсөңүз да, хажака дейсиз. Шимон агыз эдмей деп жүрө бересиз. Хаждын максаты не экен? Исламдагы бардык ибадаттар адеп ахлакты оңдоо үчүн болгон. Ошондон пайгамбар айтат: "Мен пайгамбар болуп жөнөтүлдүм, адамдардын адеп ахлакын эң жогору мүнө туу чокусунда чыгаруу үчүн" дейт. Сен көп 5 вак намазга келем, 40 күнгө чыкканмын, көп орозо карамаймын, мен паланчынан жакшымын дебе. Сенин адеп ахлакыңа карата иманыңа баа берилет. Эмне үчүн адеп ахлакка токтолуп атам? Тарбия деп атабыз да. Себеп пайгамбар алейхисаламды Аллах таала мактаганда, кээ бир айтып, "Мен бужумнанмын" дейт, машалла. Каяктанмын? Андрейденмин дейт. Ынтымактанмын дейт. Мен Абшкы дамлардын бөлөсүмүн деши мүмкүн. Башка туугандарым болсо капа болбой кечирип коесуңар. Мен 4-ч класстан чыгып кеткенмин да окууга. Көп эжелерим, баарың эле тууганым болсо, кээ бир тааныбай калышы мүмкүн. Айтайын дегеним, пайгамбарды Аллах таала мактаганда, паланчы Баткендик, Кыргызстандык, Курайш, Маккалык деген эмес. Пайгамбардын эң улуу шаар Меккеде, Уммул Кура. Меккенин аты не экен? Уммул Кура. Не дегени? Айылдардын энеси дейт. Эмне үчүн айылдардын энеси? Эне 11 баланы да кучагына баткызат. Бирок 11 бала бир энени баткыза албайт. Уммул Кура деп Меккенин аты айылдардын энеси деген дүйнө жүзүдөгү адамдарды кучагына алат. Бирок башка айылдар дүйнө жүзүдөгү, бизге кече ончомча Пакистандар келип транзитме учуп калса, бизди Пакистан басты деп жазып калбадыкпы? Буларды не кылыш керек? Индустардан Кудайым ашу, бизге кесе 3000 келди, 300 келди. Меккеге 3 миллион, 7 миллион адам барат. Баарын кучагына алат. Ошондо Уммул Кура. Пайгамбарды сен меккеликсин, сен курайсың, арабсың деп мактаган эмес. Аллах таала Куранда Нун сүрөсүндө, кайсы сүрөдө экен? Калам сүрөсү. Ва иннака ла'ала хулукин азим, ey Muhammad, сен эң жогору адеп ахлак ээсисиң деген. Не деген? Сен эң жогору адеп ахлактын ээсисиң деп мактаган. Значит, мен кыпчакмын, мен алтикемин, мен дагы немин? Омонокмун. Уругуң
менен, улутуң менен мактана албайсың. Илимиң менен да мактала албайсың. Мен профессормун, академикмин деп. Биз мактансак, адеп ахлакыбыз менен мактанабыз. Себеп адеп ахлакты өзүң пайда кылсаң болот. Ас-сабру бит-тасаббур. Караң. Энени жоготса жашай албагандай ойлойсуз, бирок сабыр кылса болот экен. Эне үчүн перзент кандай ширин, а? Перзент кеткен кезде бир парча жүрөк жулунгандай, бирок ого да сабыр кыласыз, туурабы? Сабырдуулук сабыр менен дейт. Вал хилму бит-тахаллум. Жумшактык болуп аракет кылсаң жумшак болосуз. Адеп ахлагыңда болот. Вал илму бит-тааллум. Илим алса да болот дейт. Мана кампирлер, эжелер. Булар мурда телефон билбейт, аз берсең бардык соцсетке кирип алып, Facebook башкан чукуп отурат. Үйрөнсө болот экен. Ha? Шетте барын телефонду чукуйсуң, туурабы? Значит, үйрөнсө болот. Ошондой эле адеп ахлакыңды оңдосоң болот. Анан келип алып кайнең менен кайшы айтып башка кылып, менин мүнөзүм ушундай деп да. Кээ бир мен эркектерге айтам, бир аз чоңоюп калса, путтарына каштырып отуруп алып, оозуга сигарет жинас салып алып, менин мүнөзүм ушундай, характерим ушундай дейт. Сенин мүнөзүңдү көтөргөн баары сенин энең эмес. Энең эркеле дейт го кыргыз. О, эне бечара сен барып мүнөзүңдү көтөрөт. Уйкучусунбу? Же башкасынбы? Анан башка адамдарга мен мындаймын дебейм да. Адеп ахлакың оңдо. Кебилер жанагы насыны оозуга таштап алып, бутун жуйгаштырып, аялдан акы келе кам болот дейт. Кимдин? Ошо аял сени 9 ай курсагында көтөргөн. Ошо аял сени 2 жыл эмизген. Ошол аял сени өмүр бою сен осураксынбы, чычкаксынбы, алкашсынбы, жүрөгүндө көтөрүп жүрөт. Туурабы? Элестетиң, эже карындаштарым. Бир балаңыз бар да, жан-безар. Кудай сактасын, сиздерде жок. Мисал катары айтып атам. Бир күн ойтта мас болуп жатып калат, бир күн аякта болуп калат. 3-4 күн үйгө келбейт. Бир күн мынандай карда, жамгырда чыксаңыз, баягы сизди укпаган, сыйлабаган балаңыз эшиктин алдында лай болуп лайда жатат. Энени эмне кылат? Тебеби? Садака болоюн, айланайын, менен башка бара турган жериң барбы? Кой дедим го, ичпе дедим, жөн жүрбө дедим, алып кирип, бетин жууп, үстүн алмашып жаткызып коесузбу? Бул мисал. Сиз ким болмоңуз? Буга чейин тамеки тарттыңызбы, насыбай чектиңизби, бийлеп жүрдүңүзбү, башка кылып жүрдүңүз? Алланын рахматы эшине келип тооба кылың. Алланын рахматы бул эненин рахматынан 1000 миллион эсе көбүрөөк. Сиз бирок ошо рахмат эшиге келиң. Кээ бирлер айтат, "Шу менин да күнөөм кечирилеби, а?" Ар ким өзүнүн ким экенин билет. Аллах Куранда айтат, "Балил инсану аля нафсихи басира." Инсан өзүнү эң жакшы билүүчү. Сенин ким экениңди өзүңдөн артык эч ким билбейт. Миң менин алдымда жакшынакай көрүнүп, мындай жолуктуп, жегиңден айтып, сенин ким экениңди, тилиңдин кандай экенин, адеп ахлагың кандай экенин, паланчы түн эмне кылганың, паланчы тойдо эмне кыл, эмнени ичкениңди баары өзү билет да. Бирок мени кечиреби, нахатки менин да күнөөм кечирилсе дебегин. Жанагы бузуку болгон алкаш, наркоман бала эненин эшигине келгенде эне кандай мээримдүү кой? Аллах Тааланын мээрими мындан миллион эсе көбүрөөк. Аллах Таала бендем келдиңби келди, тобоңду кабыл алат. Бүгүндөн баштап иншалла тоба кылабыз, Пайгамбарды Аллах Таала мактаганда эмне мактаптыр? Эми мен сиздерден сурап, ошондой адеп ахлактуу балдарды тарбия кыласыздар иншалла. Айша энебизден келип сурады да. Мисалы мен аялым Замирадан келип сурады. Дамыланын эмеси кандай дейт да. Бу ар кимге чыгып алып маселе айтат, өзү кандай десе. Пайгамбарды Айша энебизден сурады, пайгамбар айтты: "Кана хулукул Кур'ан." Пайгамбардын мүнөзү Кур'ан эле деди. Не экен? Кур'андын буйругун аткарат. Кур'андын тыйган нерсени, Кур'ан жагын не деди? Жакшылыкка чакыр, жамандыктан тыйгын, бетиңди көтөрбөгүн, кайкалап жүрбөгүн, бирөөдү үстөмдүк кылбагын, шылдыңдабагын деди. Тилиң менен колуң ләмз, бирөөдүн акын жебе. Ушу Кур'андагы бардык буйрукту аткарат. Эмне үчүн дагы адеп ахлакка токтолуп атам, эже карындаштарым? Пайгамбар айтат: "Ма мин шейин асқал фи мизанил муъмин йаумал қияма мин хуснул." Кыяматта сооп таразы болса, күнөө таразы бар. Сооп таразага коюла турган дейт. Жакшы адеп ахлактан оорурак эч нерсе жок дейт. Не дейт? Кыяматта сооп таразыңызга тартыла турган жакшы адеп ахлактан оорурак хаж дагы жок экен. Умра дагы жок экен. Зекет дагы жок экен. Тахаджуд дагы жок экен. Эч нерсе. Эң оор не экен? Адеп ахлак экен.
Адеп ахлақты бере тұрған, үйрете тұрған, тарбия қылған сіздерсіздер. Бекем үй бүле күшті мемлекет. Адеп ахлақ. Бүгін адамдар қараң. Ислам жөнінде мәселе қойсаң, Чубак Ажы шығады, Абшүкір Ажы шығады, Шер Мұхаммад шығады, тияқтан Бақтияр Дам, Сайд Бақас Дамылы исламды уға беріп, құлақтары тойып қалды. Бірақ исламды көзменен көріп, көзіміз сағынып қалды. Біз жүрген адамдардың адеп ахлақынан исламды көрішіміз керек. Әрбір шынығы мұсылман болушымыз керек. Қолымыздан, тілімізден башқа зиян көрбеш керек. Дағы адеп ахлаққа тоқталғаным, Пайғамбар айтты: "Ала ухбирукум би ахаббикум иlayya ва aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah." Мана мен сұрау емес, бұл пайғамбар сұрау. Сұрауға көңіл бұрғыла. О үмметім, мен сілерге хабар берейін бе, қияматта маға ең сүйіктіңер кім үшін? Кіміңер? Жана қияматта маға ең жақын қошына бола тұрғанған кім екенін айтайын бе дейді. Кейбіреулер айтады, мен бірінші қатарда дамылан асты отырдым деді. Қияматта пайғамбарға ең жақын емес. Жақын отырышың мүмкін, жақтырбашы мүмкін. Пайғамбарға жақыныңар, ең сүйіктіңер кім екенін айтайын бе дейді. Пайғамбар алейхиссалам айтты: "Ахасинукум ахлaqan." Кімдің мүнөзің, адеп ахлақың жақсы болса, сол адам маға ең сүйікті жана ең жақын дейді. Маң ару ене. Баласы илеп атқан емеге беріп қойыңшы. Жоған еттен біреу илеп аттылы. Ежелер, арамызда ағарту, мектепте, іште пенсияға шыққан ежелер бар, қол көтерсінші. Ағарту тармағында тұрыңшы мындай. Мектепте сабақ беріп, балдарды тарбия қылып, пенсияға шыққан тартынбайлы. Қана. Еже, рахмат сізге. Мана. Рахмат. Ошо ежеге де бер. Ежекеге. Екеу екен біреу. Мен тоқталайын дегенім, урматтуу эже карындаштарым, бүгүн кээде соцсетте карап алып, мана эжекей бирөөнүн кулагын тартып койду, бирөө кыйкырып койду. Билип койгула. Биздин балдарыбыздын тарбиясын биз менен тең бөлүшкөн бул ага эжелер, эженер. Сенин балдарыңды, кыздарыңды китеп окутуп, тарбиясы сиз менен тең. Балким сиз бир күндө 4 саат отурбайсыз балаңыз менен. 6 саат отурбайсыз. Эжекейлер, агайлар 6 саат, 4 саат балаңызга. Мен мисалы баламды турсам душман катары урбайм да. Кимиң балаңды душман катары урасың? Жакшы болсун дейсиз. Же көчөгө шапаттап коесуз. Жок. Арабтар айтады, дарбул хабиб аклу забиб дейт. Сүйгөн адамдын урганы бир майыз жегендей эле сөз дейт. Кээде эжекелерин туртуп койсо, onu чыгарып алып, андай кылбагыла. Балдарды балам, кызым, эжекейди агайды сыйла дейт. Биздин айылыбызда 3 класска чейин окуйт элек. Bir gün toyga gitsek, Xudo rahmatsin Mama Rasul agay. Ya agaylaram toyga kelip eкен деп ойлонуп калды. Keyin Nasir agay okuttu. Nasir agaylar toyga kelse şular ketmeyince kelip aç diye elbeyt elek. To'g'rimi? Agay ejekelerin qadr barqi bor bile. Bugün emne üçün ejelerдің agaylarning qadr barqini tushirib o'tamiz. Biz baldarga үйрөтүшүп бере сыйлagıla qadrlarga деп. Пайгамбар aytdi: "Nahnu ma'sharal anbiya bu'isna mualliman." Biz пайгамбарлар mugallim болып жөнөтүлдүк deydi. Ne olub jönötüldi deydi? Жақсылықты үйретіп отқан еме қылған. Эмне үчүн адеп ахлакка токтолуп атам? Бардыгыбыз мектепте окуганбыз. Кээ бирлерибизде акылыбызда паланча эжекей деп калган да. Кабыл агай адебияттан сабак берет. Ысманов Кабыл агай Айштабыз өтүп кетти мага. Кабытта. Кыргыз тил адабияттан берди. Өтө жөнөкөй киши. Бир мен билбейтим, ошо кишилер сөгүшкөндү билет экен деп. Şular sögüngön bilebi деп ойлойдулар, билбейсе керек деп. Ошо эсиңде калат да кайсы агайлардын сабагы, анын адеп ахлакы менен таасир берет. Китептен бир нерсе берүүдөн мурда ал балага болгон дитин, ихласын билдирет. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Аксару ма юдхилун нас аль-джанната." Адамдардын бейишке эң көп киришине себеп болгон нерсе дейт. Такваллах, Кудайдан коркуу, ва хуснул хулк, жакшы адеп ахлак дейт. Kimnin adep ahlakı жақсы болса, иншалла ишенем. Мана мен ойлойм, бужумдан келген мана эже карындаштарым, жеңелер, башкалар адеп аhlakı оңолгон. Бейишке иншалла шу сабактан кийин оңолсо, бейишке эң көп киресиңер иншалла.
Амин дебейсіңдер? Пайғамбарымыз мына хадисіне қараң. Ана заимун би бейтин фи раббил жанна. Пайғамбар айтады, бейіштің кіреберішті бұжымның кіреберішінен акурат деген жоқ. Не деп атады? Бейіштің кіреберішінен бір үйге кепілдік берем, гарантия берем дейді. Бұл областың акимі айтқан жоқ. Президент өкілді айтқан жоқ. Бұны кім айтып атады? Бейіштің кіреберішінен бір үйге кепілдік берем, лиман таракал мираа ва ин кана мухиққан. Кімде-кім тартыш талашын таштаса, чындық ал тарапта болды. Кейде сенде чындық. Қайненен қата қылып атады. Бірақ шу араны бұзып албайын, шу ұлуды сыйлайын деп. Чындық сен тарапта болып тұрып деле, тартыш талашын таштаған адамға дейді, бейіштен кіреберіштен бір үй берем дейді. Кім? Машалла. Алыңар келер ме? Кедем неге айтышасың онда? Ежең менен, аусының менен, күйеуің менен. Күйеуің қата қылып тұрады, бірақ сен үн шықпай қой. Тартышпай қой. Екіншісі, وإن كان وفي وسط الجنة أنا زعيم في وسط الجنة. Бейіштің ортасынан бір үйге кепілдік берем дейді пайғамбар. Қайттан? Бұжымның центрден. Бұжымның центрі емес, бұл Бишкектің центрден. Бишкектің де центрі, Меккенің центрден елестер. Мекке емес, жаннаттың центрден бір үйді кепілдік берем дейді. Лиман таракал кәзибе ва ин кана мазихан. Тамаша иретінде әзілдәші бәм жалған айтпаса дейді. Hem üçüncüsü. Ve fi a'lel cenne limen hassana huluka. Beşin en жоғарысынан дейді. Пайғамбарлар, шahitler жашаған жерден үйге кепілдік берем дейді. Kim adep ahlakın оңдысы дейді. Kim мүнөзін оңдысы дейді. Аллаху акбар. Ошондуктан урматтуу эже карындаштарым, маселе көп ач кылгандыкта, көп кайрымдуулук кылгандыкта, көп садака бергендикте, көп умрага баргандыкта эмес экен. Неде экен? Адеп ахлакты оңдогондукта. Пайгамбар айтсам, күзгө ким көрүнбөйт? Бүгүн ким күзгө көрүнбөдү? Жок. Күнгө күзгө нече жолу көрүнөбүз? Кемиде 3-4 жолу көрүнөбүз, э? Пайгамбар күзгө көрүндө мындай дейт экен. Аллахумма кама хассанта халqi фахасин хулуqi. Аллахым менин түсүмдү кандай чырайлуу жакшы кылган болсоң, ар ким өзүгө жараша чырайлуу. Кебирлер айтпасын, менин көзүм бүтүк чырайлуу эмесмин деп. Кебир менин бетим тултук деп. Жок. Аллах Куранда айтат: "Лакад халакнал инсана фи ахсани тaqvim." İnsandарды эң коз кылып жараттым дейт. Маймыл эмессиң го. Шимпанзе эмессиң го. Кеданан ки бирөөдү карап алып, азыр эң кымбат макияж каяктан алат? Эң кымбат аял үчүн макияж дарат алууда. Эң жакшы кымбат атыр да даратта. Дарат алган нуру бар. Жараткан Аллахга чекесин коюп атат. Хасан ал-Басри деген кара төрө экен, шоколад цвет экен. Кейін шагирттер айтты, устазым да сіздің чекеңізге отырсам, шундай иман нұрыңыз, жүзіңіз нұрды болады. Өзіңіз қарап алған бұл нұрды қайдан алдыңыз десе, елдер түнде оқытап жатқан кезде нұрды жаратқан Аллаға жүзімді қойдым, Аллах нұры менен нұрландырды дейді. Сіздерге мен рецепт айтамын да, кебіл айтады ғой. Османы қойсаң ондай болады, бетіңе айранды қойсаң мұндай болады, банан қойсаң ондай болады, бадыран қойсаң мұндай болады деп. Бүгін Абдышкүр дамыларын берген рецепті. Бірақ Абдышкүр емес, мұны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Үйретейін, жүзіңіздер қандай нұрды болсын. Біліңіздер келер? Айша аялдарға жағатты, наддар, жүзі нұрды. Пайғамбар айтты. Хадис. Наддар Аллаху имриан. Сами'a minna maqalatan. Фабаллағу кама сами'аху. Фарубба сами'ин ау амин мубаллағин дейді. Аллах пайғамбардың дуасы, пайғамбар айтады. Аллахым жүзіні нұрды қылсын дейді. Кімге дуа қылып атады? Құдайым Аллах Таала жүзіні нұрды қылғын кімде кім менің бір сөзімді ұқса дейді. Кімнің сөзіні? Пайғамбардың сөзін ұқса. Кейін ұққаныдай қылып башқаға жеткізсе дейді. Кейде жеткізуші адам дейді. Ұққан адамдан жақсырақ түсінушірек болып қалады дейді. Мана ежелер, ағайлар берді, кейде балдарға сабақ берем деп, айты бергеннен кейін даярдан өліп, алардан да жақсы жүріп кетесің да. Тура? Мана бүгін мен айтқан хадистерді
барып балдарыңызға, неберелеріңізге чалыңызға чалып екен. Мұндай екен, сен намазың менен ол анан келіп оозуңдағы бүгін еркектерді қарағанда. Айтты отырған мисал апаға келіп, өмір жолдашым, бақтыма бар болғын. Мана 60 жылдан бері менің шундай кәпіріздігіме, жаманыма чыдап кел атасың. Мен саңа жақсы чал бола албадым. Мен сені сүйемін деп келіндердің балдарын алды айта албайды. Айта алабы? Бұл апалардың емес, жаштардың балдарын алды. Бақтыма бар болғын, өмір жолдашым, мен сені жақсы көрем деп айта албайды. Неге? Уялады. Бірақ ошол чалдар, ошол жигиттер балдардың келіндерін алдында оозуга қара ит кирип, ақ ит чыгып, ашатып сөккөннөн, пияланы ыргыткандан, көзүнү көгөртүп тепкенден, ургандан уялбайды. Уяла турган нерсе болсун, не болуш керек? Жағы сөгүнгөндөн уялыш керек. Акарат кылгандан уялыш керек. Балдарын алды аялды кемситкенден уялыш керек. Анан сүйем деген пайгамбар турабы? Мисалы мен үйгө келсемчи, 7 барзантым бар, 6 неберем бар. Биринчи келгенде апаң кана дейсиң да. Кухняда десе бармын да көрөсүң. Анан да кухняда экенде отурасың да, көргөнмен бир нерсе сурабайсың деле. Турабы? Ошол үй болсо мындай тыныч да. Апаң кана дейсиң да. Апалар бар болгула, өмүрлүү болгула. Үйүңөрдүн куту болгула. Силер жок үйдүн эч бир кадыр баркы болбойт. Буну эркектер анан жанагында келиндин алдында башканын алды. Пайгамбар айтты, эң чоң садака билесиздерби? Эң чоң кайрымдуулук. Эң чоң садака дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Афдалу садака лукбату язахарал фи завжати. Эң абзел садака дейт. Дасторгондо тамак жеп атып, эркек өзүнүн аялыга бир салып койсо дейт, бир лукманы. Манты жеп атасыз да, чалыңыз алда камбер өзүңдөш. Же вилкасы менен мындай кылды. Кампирдин оозуга битте карточканы сап койду да. Пайгамбар айтты, эң чоң садака ушул дейт. Иза саккар ражул имраата ужир. Эгер эркек аялын суугарып койсо дейт, чоң сооп кыя болот дейт. Элестетиңер да? Тескесин жосам болот ошондо? Шашпай тур. Эң чоң садака дейт. Кечинде тургун келбейт, а? Элестеткин, бала ыйлайт да, мен өзүмдөн өткөн да бул. Тур ыйлап атат дейсиң да. Сен турсаң болбой, бала сеники го. Суу ичем дейт да. Суу апер дейсиң. Сен берсең не болбойбу? Пайгамбар айта, пайгамбар алейхисалам, эгер эркек дейт аялыны суугарып койсо мындай, кечинде алып келип, суу ичип жат деп койсо, суу, шунун баазы барбы? Караңгы агып атат. Эң чоң сооп ээ болот дейт. Бүгүн чалдар бар суу алып келесиз да. Катта сооп алам десең, умрапым ранги ишип суу тап керек. Түшүнүңүздөр, бетте баягы бир карточкада бир тиштем этте эмес. Маселе отурган келиндердин балдардын арасында. Балдар, могу аял мен үчүн баалуу болот. Мунун кадыр баркы бар. Муну мен айтышпагыла, муну сыйлагыла деген эле бул тарбия бул. Ошонун тескериси эле сиз чал өзүңүздү ачың деп кашык менен сап койдуңуз. Турабы? Жо, сиздерге бир өмүр бою кылып келатасыздар да муну. Ички дүнүйөмдү, адеп ахлакымды да кооз кыла көргүн деп дуа кылабыз. Кылабызбы? Машалла. Пайгамбар айтты, "Наддараллаху имриан", жүзү нурдуу болсун дейт. Кимде ким менин бир сөзүмдү угуп, башкаларга жеткизди. Мана энелер отуруп, балам деп небересиге күзгүнү көргөндө ушундай дуа кылган, пайгамбар дуа кылат экен десе, ошо жеткизген болот. Эртең карасаң, машалла, жүзүңүз нурдуу да. Өзүңүз кара тоор, майыл күнгө күйүп калган болуң, тамекиде башкада, бирок намаз окуган адам нур башка болот. Түшүнүктүбү? Бир күнү өзбек ажы тамашалап айтат, 50 эркек отурган экен. Бирөө келип айтыр, 50 эркек кана араңарда кимде ким аялыдан коркпосо оң жака өтсүн, аялдан корккондор сол жака өтсүн дептир. 49 өтүп кетти бияка. Бир гана эркек жылбай жайында отурат экен. Анан келип, ушу 50 эркектин арасында аялдан коркпогон жалгыз сиз бар экенсиз. Неге солго да оңго да өтпөдүңүз десе,
Мен аялым жайыңнан жылбай отур дегенде Biz min kıyın bolboylu bar sizlerden korkabız. Şaşpasan урматтайбыз дейт. Арабта, орыстарда мақал бар. Кто не боится, тот не уважает дейт. Қорқпаған адам сыйлабайды. Біз сыйлайбыз дейт. Сыйлайтымыз сені. Қорққан үшін сыйлайсың. Қорқпасаң бәрін сыйлай өдің. Hazreti Umar ушундай айбаттуу адам болгон. Ким болгон? Hazreti Umar ынтымаққа түссө, жин шайтандар Андрей жаққа қачып кетет екен. Андрейдің көчөсүгө түссө, Карабулактын жолуга қачып кетет екен. Жин шайтан кимден қачат екен? Hazreti Umar ушундай айбаттуу болгон. Бирок бир күн bir sahabanın ayal. Sahaba kim? Peygamberin zamanındağı ayal kүйөөсү менен шундай айтышып кыйкыра берген экен. Жап өзүңдү Умарга арызданам дептир. Мелсага берем эмес. Кимге? Умар деген Шомалдын президенти. Садыр Жапаров дегендей. Сени Hazreti Umar Амир Муминге арызданам десе, Умардан башкага барбайсың дейт экен. Айтышып атат аял. Аялдар кээде ошондой болот да бечара. Баягы чыгып алып бул Умардан ham коркпогон айван екен. Bir Hazreti Umar'a айтайын деп, Hazreti Umar'ın eşiğe gelip, eşiğin takıldı. Hazreti Umar'ın ayalı bundan da katlı kıygırıp atıptır. Bunun ayaldan beter. Toğu akıldım, men kimge arızdanıp geldim deydi. Bul ayalın aldığında men ayalım şakalat eken deydi. Şakalat eken men sözüm. Men ayalım жақшырақ eken deydi dağı. Ümit üzülüp, kaytıp jönöp kaladı. Hazreti Umar'ın ayalı basılğandan eşik takıldıgan uqqan da. Çıksa o ketip atıptır da. Oy toktun kel dese. Koy deptir. Oy kelin ne kızmat dese. Koy kızmatı bitti dedi. Uşunça kelgenden dardыңды айтпайсың, бер кел deptir. Nege geldin ele dese. Amiril Müminin imanlıların padişası. Men ayalım mağa kayış aytıp kıykırgandan sizge arızdanganı keldim. Kelsem жеңебиз men ayalımdan beter kıykırıp atıptır sizge. Anan көріп қой деп эле кеттім. Мен кимге арызданам деп. Арыздана турган адамым шу болсо, аялыга унчукпай турат дедим дейт. Hazreti Umar айтат, мага кыйкырып жаткан аял дейт. Менин нанымды пиширип берген набайчым болот дейт. Мага кыйкырып жаткан адам дейт. Мен оокатымды пиширган поварым болот дейт. Мага кыйкырып жаткан аял дейт. Менин балдарымды тарбия кылган тарбиямчы болот дейт. Менин мага кыйкырып жаткан аял менин кийимимди жууп, үйүмдү тазалаган кызматкер болот дейт. Ошондуктан дейт, анда кээде кыйкырганда мен унчукпай угамын дейт. Кийин Hazreti Umar кыска нуска сөз айтат. Сөзү ушул. Бул Мусага тиешелүү, коркпойбуз деген айтып коет. Hazreti Umar айтат. Ма акрамахунна илля карим, ва ма аханахунна илля лаим. Сыйлуу кадыр бартуу адам гана аялды сыйлайт дейт. Өзүн сыйын кадыр баркын билген эркек аял сыйлайт дейт. Кайсы баткенче эң пас лаим наалаты болгон эркек дейт, аялды коркулат дейт. Hazreti Umar şu сөздү айтат. Эң наалаты, эң пас күрөккө турбаган адам аялды кадыр бартабастан коркулат дейт. Чындыгында аял заты бул биздин энебиз. Аял заты биздин өмүр жолдошубуз. Аял заты биздин кыздарыбыз. Аял заты эже карындаштарыбыз. Бирок эң негизгиси силер кээде чыгып алып тең укуктуулукка жетебиз. Гендерди теңдикке деп силердин эркектерди мана Аллах Таала мал баккын деп кой чыккан. Эркекти Аллах Табарaka ва Таала дыйкан болуп, картошка, сабыз, пияз егип аялдарды бак деген. Erkek zatını üy sal degen. Temir menen, biton menen, lay menen, başka menen işte degen. Ayal zatını Allah Taala adam tarbiyala degen. Ne kıl degen? Oşa en çoğun hukuk selerde biz hayvan menen, koy menen, buka menen, başka menen işlesek, siler temir menen işlesek, biton menen, siler kim menen? Adamdı tarbiya kılı kimde eken? Ene de. Sözüm akırında
Үй бүлөнүн бекемдүүлүгү мамлекеттин бекемдүүлүгү. Үй бүлөнүн бактылуулугу мамлекеттин бактылуулугу. Илгери мана бирөө ажырашып келсе, ата эне жер карап намыс кылып калат эле. Туурабы? Азыр эмне үчүн ажырашкандар көбөйүп атат? Эмне үчүн ажырашкандар көбөйүп атат? Илгери мана бужумчулар билесиздер. Бужумда бирөө Бишкекте Фрунзеде окуса келсе, паланчы келиптире 3-4 адам кошуна мейман кылабы. Азыр Кабадан келсе эми чакырбайт. Адамдардан эме кетти да мындай. Мейир Акмет кетти. Мана шетте мана апалар ким сүт сатат эле? Камыр кылып атат апам деп барсаңыз бир челек сүтүнү берет эле. Нан жаап атам десе айранын берет да. Азыр канчадан дейт? Сүттүн килосы канча? Биздин үйлөрүбүз чоңойду. Этаж үй жок эле да, туура. Бирок үйүбүзгө конок келбей калды. Азыр конок күтсөк. Кудагый мабилде жен кафесин заказ кылабыз. Үйгө эми карагыла, эжелер. Мейман келет го. Мейман өзүнүн рызкысы менен келет үйүңүзгө. Не менен келет экен? Рызкысы менен келип, кеткенде үйдөгү адамдардын күнөөсүн алып кетет. Кантип алып кетет? Ошо мейман каныңар үчүн күнөөңөр кечирилет. Азыр үйгө мейман тоспой койдук да. Шарт же үйгө чакырса, ашты жактан заказ кылат, баягы балык заказ кылат. Туурабы? Эмне үчүн эме болуп калдык? Үйүбүздө береке болбой калды. Мурда мана ошо мөлдө бөлөбүзгө башка биз келип алып, семейни баарыбыз келип жатып алып, майрамда башка кете берет эле. Кудай рахматы калабыз эрте менен Испаранын 15 тиындык ширин эмелерин көтөрүп барат эле. Бири-бирибизди көрүп эме кылып, биздин мен эсимде, мен кичинекей экенмин. Мектепке бара элекмин. Ошо хаалам зеби. Эмеде азыркы таңги деп азыр не дедик? Капчыгай. Аксайда жаханамабыз бар эле. Ошо жака мени ма көтөрүп барган да. Мен Гүлүнүн баласымын. Мени башкасы көтөрүп алган. Азыр сен эжесиңдин баласын көтөрүп ошо бир аммаңды зияратка барасыңбы? Такси заказ кыласың отуруп алып. Ошондо да барып кабар албайсыз да. Келиңиздер, урматтуу эже карындаштарым. Кээде биз заманбап телефонду үйрөдүк, башканы кылдык. Жакшы европача жок, динибизден алыстабайлы. Динибиз улууду урмат кыл, кичүүдү иззат кыл. Пайгамбар алейхисаламдын биринчи жолу Мадинага келген сөзүн айтып туруп сабагымды аяктайм. Пайгамбар алейхисалам Мадинага биринчи келгенде элди жыйнап туруп биринчи обращение экен. Биринчи кайрылуусу экен. Менин да бужум элиге келгендеги эжелериме, карындаштарыма, айшенелериме, туугандарыма кайрылуум ошо пайгамбардын кайрылуусу. Элестетиң, биринчи пайгамбар Мадинага келип эмне деди? Адам жыйып мындай деди. Айюханнас. О инсандар деди. Инсанбызбы? Афшу салама байнакум. Араңарда саламды жайгыла деди. Неден жайгыла? Биз айтабыз. Привет. Чао. Нихо. Бонжу. Ассаламу алейкум. Мана алыс эмес, майыт деле өзбек туугандар, балдар ассаламу алейкум дейт ба? Мана сураңчы өзүңөрдүн не айырмабыз бар? Эч канча бир тилибиз бир, динибиз бир. Эрте менен турганда дада жакшы ятып тур дейсизби дейт, Ата жакшы эс алдыңыз, апа жакшы уктап турду. Биздин балдар ошентип сурайбы айтыңчы? Сура десең уялат Жакшы жаткан үчүн турдура дейт. Көчөдө кичине Кудай машыгыр кече балдарыбызда жок эмес. Кечеде мен кызыл белги болсом бардык жаш балдар ассаламу алейкум, ассаламу. Буну үйрөтө турган ким? Сиздер. Пайгамбар бирөө кирди, ассаламу алейкум деди, пайгамбар карап туруп 10 деди. Бирөө ассаламу алейкум ва рахматуллах деди, пайгамбар 20 деди. Бирөө ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракат, пайгамбар 30 деди эле. Сахабалар неге 10, 20, 30 деди? Биринчи келип ассаламу алейкум силерге тынчтыкты каалайм деди, Аллах 10 сооп жазды деди. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, Аллахтын тынчыгын, рахматын, мээримин каалайм деп эки тилек айтты, Аллах 20 сооп берди деди. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату, берекени кошкон үчүн Аллах таала 30 сооп жазды дейт. Привет дегенге кыяматта бир да сооп жок. Чао дегенгечи. Жакшысыңар да.
Мен бая тамаша чындыкка жараша кылып айтып жүрөм. Биздин Баткен жакта анча эмес, ана түндүк тарапта. Биз сурашканда эле бири-бирибизди жалкоолукка чакырат экенбиз да. Мана тажиктар менен тажикча билгендер кол көтөргүлөчү. Тажиктар менен биринчи көрсөң, "Хала кора болуппу" дейт. Не дейт? Не дегени? Көрдүңбү? Кора болуппу деген иштериңиз жакшыбы дейт да. Амаки кора болуппу, амеки иштериңиз жакшыбы дейт. Домла кора болуппу, дамла иштериңиз жакшыбы дейт. Орустар менен көрсөк, "Как дела" дейт. Не дейт? Иштериң жакшыбы дейт. Кыргыздар менен көрсөң, "Кандай жатасыңар" дейт. Жакшы отурасыңар, отура бергиле дейт. Иш кылбагыла. Жата бергиле дейт. Жалкоо болуп. Эми айтайын деген балдарыбызга пайгамбар биринчи "Афшу салама байнакум" саламды жайгыла дегени. Салам деген сөз тынчтык. Мен мисалы карадым да. "Ассаламу алейкум апа" дегеним. Сіздерге тынчтык каалайм, мен тараптан сіздерге жамандык болбойт, эч жамандык каалабайм деген сөз. Коштоңузга "Ассаламу алейкум" деп туруп, акыры мен сага жазып берсең, саламыңыз жалган. "Ассаламу алейкум" деп отуруп алып гыйбат кылып атсаң, саламыңыз жалган. Түшүнүктүүбү? Салам тынчтыкты жайуу, саламды жайуу, балдарыбызга үйрөтөлү. Пайгамбар айтты: "Айюхан нас афшу салам", о инсандар салам, "Ва ат'имут таам", муктаждарга тамак бергиле. Муктажга кече көрдүңүз, бечала карабакты качып келди, башка качып келди. Үйүңүзгө коюп киче тамак бердиңизби? Муктаждарга тамак берүү деген сөз. Кээде кошуңуз келсе, "Өлүңгөдөн качан кетет экен" дебеңиз. Келген конок рызкысы менен келет, күнөөңүздү алып кетет. Периштелер айтат, Жабырайыл алейхиссалам, "Биз дейт, конок кирбеген үйгө кирбейбиз" дейт. Иман келбеген үйгө кирбейбиз дейт. Тамак бергиле муктаждарга. Илгери кошуна келсе, "Мейман кеп калды" деп 2 та нан бере беле. Карыз деп эсептебейт эле, туурабы? Нан жапкан деле, кече Айшенеңден алып барып бер дейт. Бүгүн ушул нерсе кетип калды, келиндер. Бүгүн силер кошунага эмес, кайрата кайнеңе да кээде нан жаппай коюңар. Телефон. "Афшу салама байнакум", салам жайгыла. "Ва ат'имут таам", тамак бергиле. "Василул архам", туугандар менен карым катташты бекемдегиле. Араб тилинде рахим деген сөз билесиз, силул архам. Ар-Рахман деген билесиздерби? Рахим дегени аялдардын жатынын айтат. Не экен? Ошо жатындан чыккан жакындар менен бекем болгула дейт. Карым катнашта болгула дейт. Силай рахим дегени Аллах Таала рахим деген сөзгө өзүмдүн атымдан үзү бердим дейт. Ким алууланса дейт, бекемдесе мен аны менен бекем болом дейт. Ким ошо мен сөзүмдөн үзүлсө мен аны менен үзүлөм дейт. Туугандар менен карым катнашта болгонго Аллах жакын болот экен. Туугандар менен тууганчылыкты үзгөнгө мен үзүлөм дейт Аллах Таала. Саламды жайгыла, муктажга тамак бергиле. Туугандар менен карым катнашта болгула. Анан "Васаллу биллейли ван нас ниям", бул түндө адамдар уктаганда Аллах менен болгон мамилеңерди бекемдеп намаз окугула. 4-өн аткасак не болот? "Тадхулул жанната биссалам", бейишке тынчтык менен кирип кетесиңер дейт. Бейишке кирүүдө 4 эле нерсени айтты пайгамбарыбыз. Саламды жайгыла, тамакты бергиле, туугандар менен карым катнашта болгула. Кийин түнкү намазыңарды окугула dedi. Сөздөн сөз чыга берет экен. Кээде урматтуу эже карындаштарым менен апалар үйрөтөсүздөр да. Бир жигит айтат. "Атабыз өтүп, атадан калган" дейт. "Бир карындашым өзүм бар" дейт. "Карындашым турмушка узатканга 1,5 жыл болду" дейт. "Бир жолу күйөө баланыкка барбапмын" дейт, өзүнчө бой көтөрүп дейт. "Бечара апам тирүүндө шулардын карым катнашын бекемдейин" деп дейт. "Бир идиштер, түйүндөрдү, баштыктар түйүп бер, карындашың апарып бер, карындашың алып барып бер" дейт. Апамдын сөзүн эки кыла албай дейт. Күйөө баланын астанасына аттап барган эмесинен турмушка чыккандан бери дейт. Алып барып звонокту бассам дейт. "Акаң кетип атат сага" десе дейт. "Карындашың мен жакшы көргөн шоколадты алып тур, мен жакшы көргөн кичине жумурткасын кууруп, мен жакшы көргөн чайды дамдап отуруптур" дейт. Звонокту бассам чыгып сүйүнүп алып дейт. "Атамдын жыты сизден келет" деп кучактап эркелеп, көзүнө жаш агып дейт. "Буюмду берип алып кирип кет, кайтайын" десем дейт. Көтөрө албадым дейт. Көтөрө албайт экен. Карындашыма ичим ачып көтөрүп алып кирип бердим. Кетейин десем, "Кухняга кириң" деп мажбур мени киргиз. Кирсем ошо мен жакшы көргөн нерселерди кылып коюптур дейт. Бир үйдө өскөнбүз, мен нени жакшы көргөнүн баарын билет дейт.
Çaydı içip bütелек ekинчини окуя коет дейт. Кайын сиңдisi келди дейт, бирок 8 жашта. Сизде ушундай акаңыз барбы? Биз көргөн эмес элек го, тойдон бери көргөн жокпуз го. Тойдо көпчүлүктүн арасында акаңыз экенин да билбеппиз. Карындашым мага адвокат болуп, акамдын иши көп. Жумуш менен алек, үйдү карайт, балдарды карайт, апамды карайт, убакыты жок андаймын деди. Менин мага дейт адвокат болуп атат дейт. Чайханага барганга убагым бар дейт. Футбол ойногонго убакыт бар дейт. Достор менен дейт көлгө барганга убакыт бар дейт. Атамдан калган бир парчам карындашыма убакыт жок экен дейт. Бир маалда телефон чалып дейт, күйөө балага дейт. Мен билем сиздин ишиңиз көп, акам сизди күтө албайт да, майли акам келип бизди бир кабарганы келген экен. Мен кабарганы келген эмесмин дейт. Мен апамдын алып барып жеткизгени келгенмин дейт. Күйөөгө мени мактанып атат дейт. Менин да таянарым бар, сөйнөрүм бар деп дейт. Шо телефондогу мааниси ошо дейт. Сизге саламын айтты. Бизди сагынган экен, сизди көрүп кетейин деген экен. Алдын айтса сиз күтмөгөдөгүз бирдемелерди айтып атат дейт. Ана отуруп алып, ака эсиңизде жашын тополок ойнойт элек. Мен аяка жашынат элем. Мен сиздин пайпаңызды жуат элем. Патиңгеңизди тазалайт элем. Сиз менин чачымдан тартат элек. Кичинекей кезиздеги нерселерди айтып ыйлатты мени дейт. Атам өтүп кеткен дейт. Анан шашып дейт чыктым дейт. Үйдөн чыгып дейт, машинеме отуруп кетип атам дейт. Менин карындашым эшигинин алдында мен күзгүдө карап белде ыйлап баратам дейт. Менин машинем жоголгондон кийин анан дейт күзгө көрүнбөгөндө анан үйгө кирип кетти дейт. Бул жигер экен да. Мен айтайын деген буларды тарбия берген сиздер да. Бар карындашыңды кабар ал, эжең карындаш кабар алгын деп. Кээ бир эркектер бар. Карындашы, жээндери машинесиге отурса, кабага кар жаап, же кээде эжеси карындашы үйгө келсе, ана дагым неге кептир дейт. Ата бар, эне бар келет да. Сен төркүнүсүн. Сениге келбей эмне келет? Туган урук урматтуу эже кардар, пайгамбар бекерге айтпа, туган урук менен карым катнашы бекемде келе деп. Апам бар деп ойлонбостон тууру карабага келет элем. Апам өтүп кетти. Оштон мояка келгиче мамасы алакам Кудай рахмат кылсын. 7 жолу чалат эле. Кайтка жеттиң, келтасың арбы? Шорболе кылып коеюн, башка кылайын деп. Мана акам өтүп кетти азыр. Оштон Бишкектен келгиче эч ким чалып да койбойт. Кайтка келдиң да дебейт. Айтайын деген баарыбыз тирүү кезде бирибизди кадыр бартайлы. Туган урук менен карым катташ бекемдейли. Мүмкүн. Амин. Жараткан Аллахым өзүңдөн жалбарып суранып, алакан же бата кылган жамаатыбыздын бужумдун айланасынан келген эже карындаштарым баарынын бир да күнөөсүн калтырбастан бардык күнөөлөрүн кечиргин. Кайгыларын кубанычка айландыргын. Оор иштерин жеңил кылгын. Биз жана биз дуа кылган, булардын арасында булар дуа кылган, бир да оору бенде калтырбастан ооруларга шифа бергин. Аллахым булар дуа кылган, биз дуа кылган, бир да адашкан бенде калтырбастан адашкандыра хидаят туура багыт иман бергин я Раббал аламин. Аллахым дуа үмүттө өтүп кеткен, ушул жамааттан дуа үмүттө өтүп кеткен, баткен элиден, айрыкча бужумнан дуа үмүттө өтүп кеткен маркумаларды. Ушул жамааттан дуа үмүттө өтүп кеткендерди өз рахматыңа алгын. Мүрзелерин кенен нурдуу жаткан жерлер бейиштин бакчалардан бир бакча кылгын я Раббал аламин. Аллахым укугу тепселген мазлумдарга өзүң жардам бергин. Жараткан Аллахым күйөөгө тие албагандарга жакшы салих күйөөлөр насип кылгын. Перзенти жокторго перзент бергин я Раббал аламин. Уулга жетпей жүргөндөргө Аллахым уулдарды насип кылгын. Кыздарга жетпегенде Аллахым имандуу кыздарды насип кыла көргүн я Раббал аламин. Жараткан Аллахым өзүңдөн жалбарып, өзүңдөн бенделерден карыздар болгон бенделерди карыздан кутулууга жардам бергин. Аллахым бизди сыйлуу кылгын, коркулбагын. Саныбызды көбөйткүн, кемейтпегин я Раббал аламин. Өзүңдүн үйүңө келдик. Кээ бирлерибиз биринчи жолу мечитке келип, тизе бүгүп, алакан жайып, өзүңдөн жалбарып суранар. Аллахым биздин баарыбызга жүрөгүбүзгө бекем иман бергин. Аллахым билип кылган, билбей кылган, ашкере кылган, купуя кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин я Раббал аламин. Жараткан Аллахым биз билип кылган, билбей кылган, ашкере кылган, купуя кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Өткөн күнөөлөрдү кечирип, келечек күнөөнөн бизди сактай көргүн я Раббал аламин. Жараткан Аллахым жашоодо пайгамбар көрсөткөн жол менен, иман менен, ислам менен, ата-энебиз берген тарбия менен жашоо насип эткин я Раббал аламин. Өтөр кезибизде пайгамбардын үммөтү болуп калима-и шахада менен жан таслим кылып насип эткин я Раббал аламин.
Кыяматта пайгамбардын жамааты менен, жакшы көргөн инсандар менен пайгамбардын желегинин астында тирилип, пайгамбар алейхисалам шафааты менен, ушул жамаатыбыз менен, жакшы көргөндөрүбүз менен, ата-энелерибиз менен, жакындарыбыз менен жаннатул фирдавска кирүү насип эткин я раббал аламин. Жараткан Аллахым баарыбызга өлүм келбестен мурда тооба кылып насип эткин. Өлүм келген кезде ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах калимаи шахада менен жан таслим кылып насип эткин. Өлүмдөн кийин жаннатыңды насип кылгын я раббал аламин. Жараткан Аллахым ыйык мечитиңде өзүңдөн жалбарып сураларым. Аллахумма атик риқабана ва риқаба абаина ва уммахатина минан нар. Аллахым биздин денебизди, биздин ата-энебиздин денелерин дозоктон куткаргын я раббал аламин. Аллахумма атик риқабана ва риқаба аjdadina ва jaddatina минан нар. Аллахым биздин денебизди, чоң ата чоң энелерибиздин, тайыне тайталарыбыздын денелерин дозоктон куткаргын. Ушул мечитте отурган, мечитке кызмат кылып курулушуна себеп болгон Абдуманап Дамылланын жана ошондой эле ушул жерде иманга кызмат кылган бардык молдокелерди өткөндөрүнүн өз рахматын алгын, тирүүлөргө туура багыт бекем иман бергин я раббал аламин. Жараткан Аллахым өзүңдөн жалбарып туруп, Аллахумма атик риқабана ва риқаба ауладина ва банатина минан нар. Аллахым балдарыбыздын, кыздарыбыздын денелерин дозоктон куткара көргүн. Аллахумма атик риқабана ва риқаба акрибаина ва азважина ва шиқаина ва ахаватина минан нар. Аллахым биздин денебизди, агайнилерибиздин, эже карындаштарыбыздын, устаздарыбыздын денелерин дозоктон куткаргын. Жараткан Аллахым өмүр жолдошторубуздун денелерин дозоктон куткаргын я раббал аламин. Аллахым бизге иманга, исламга, Куранга кызмат кылып өтүп кеткен Баткен элиден, Баткен областан, айрыкча ушу бужумда иманга, исламга, Куранга кызмат кылган бардык молдокелер, устаздарыбызды, алардын катарында ушул жерде алакан жайып бата кылган бардык жамааттан дуа үмүт өтүп кеткен маркумдарды жана алардын катарында бизди дозогуңдан куткара көргүн я раббал аламин. Allahumma gfir li jami' mawtal muslimin allazina shahidu laka bil wahdaniyya wa li nabiyyika bir risalati wa matu ala zalik. Өзүңнүн барлыгыңа, бирлигиңе, пайгамбарды хак пайгам иман келтирип, иман менен өтүп кеткен момун мусулмандардын катарында Баткен кооголоо окуяларында шахидтерче каза болгон жигиттерди да, алардын катарында баарыбыздан дуа үмүт өтүп кеткендерди өз рахматың алгын. Ак кийим кирден таза болгон сыяктуу күнөөлөрдөн тазалагын. Мүрзөлөрүн кенен нурдуу, жаткан жерин бейиштин бакчалардан бир бакча кылгын. Түбөлүк бара турган жерлерин жаннатул фирдавстан орун бере көргүн я раббал аламин. Allahumma arhamna iza sirna ila ma sar ilay. Allah'ım өлүктөрдүн катарына бара турган күнүбүз келген кезде, денебизден жаныбыз чыгып, рух таслим кыла турган күндө бизди өз рахматың алгын я раббал аламин. Калимаи шахада менен, иман менен жан таслим кылуу насип эткин я раббал аламин. Allahumma arhamna iza ghassaluna. Allahumma arhamna iza ghassaluna. Allah'ım денебиз суудун ысыктыгын, муздактыгын сезбей калган кезде, мусулмандар бизди жаназа намазы үчүн жуундуруп калган кезде бизди өз рахматың ала көргүн я раббал аламин. Allahumma atik riqabana Allahumma arhamna iza kaffanuna. Allah'ım bizge kepinge orolup kalgan kezde, türdүү baalуу кийимдер эмес, kepinge аксурупка оролгон кезде бизди өз рахматың алгын ya раббал аламин. Allahumma arhamna iza sulli alayna al-janaza. Allah'ım biz namaz окубастан бизге мусулмандар жаназа окулган кезде, табутка салынып жаназа окула турган кезде бизди өз рахматың алгын ya раббал аламин. Allahumma arhamna iza hummilla ala al-anaq. Allah'ım musulmandardын мүрүнө көтөрүлүп, мүрзөнү көздөй жол алган кезибизде бизди өз рахматың алгын ya раббал аламин. Allahumma arhamna iza sirna tahta turabi wahdina ya rаббал аламин. Allah'ım топурактын астында, мүрзөдө караңгы көрдө жалгыз калган кезибизди бизди өз рахматың алгын. Мункар ва накир келип, улутубузду, уруубузду, байлыгыбызды, мансабыбызды сурабастан, Раббың ким деп сураганда, Раббым Аллах. Rabbi Allah, Rabbim Allah deb жооп берип насип эткин ya раббал аламин. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам деп жооп берип насип эткин. Динибиз ислам деп жооп берип насип эткин ya раббал аламин. Бизди кабыр азабынан сактагын, кыямат азабынан сактагын, хашр азабынан сактагын. Кыяматта китептерибизди оң жактан бергин ya раббал аламин. Китебибизди оң жактан бергин. Кыл көпүрөдү жеңил өтүп, пайгамбардын шафаатын насип кылып, ушул жамаатыбыз менен, жакшы көргөн инсандар менен жаннатта бирге болуп насип эткин ya раббал аламин.